apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Inayon mo nga rod alaban da gito'y kurtina, lakay. Ay kay batim lata dita na bakit? Agawaam ti aggelgel, tanay anyat urasan. Nagaduma nga main. Agawaam, tama kan mo agtudo intun malam. Saan to ang mamaganda kita? Kunak tumo nga main, nga usaran tayo ti washing machine. Ay, saan ang mabalin? Tapay may. Saan ka diya gimatang tayo iti washing machine? Tapno di tayo marigatan nga aglaba. Basta di mo bibiyangan day dya washing machine. Nalawag ka day, Gabriel. Ay, unay kamutin bakit? Hindi kan sumanao dita. Agawaam kit diti aglaba. Gilgilim anasayat dagiti kawis tayo. Nalawag ka day. Sika magayam ti aglablaba, Gabriel. Ada ngamin napatag-alakad ni bakit? Ay agulay ka man. Washing machine tinaikartaon nga da iti salasan aya. Ha? Uwin tatang. Ha? Apay nga adiyo usaran. Nabayagan da ah. Di mo kaya nga rod ni bakit nga usaran. Na, apay ka naw. Ay, diyan mo tatang. Ibayad tinatangyaw tinaigatang iti dayjay. Apay nga adiyo usaran. Narigat mo't no ipilit ko nga usaran. Sigurado nga agapa kami ka ni bakit ko, tatang. Aha? Gimagatang kapay nga rod iti washing machine o di mo ila usaran. Diyan mo ko ni bakit. Pang display siguro. Adamo washing machine iti salas. May ta anak kao. Damat nga men tatang. Apay nga ita diyo irwarta usaran nyo apaglaba. Anusan na pay lang ti aggelgel, tatang. Anya! Ay! Pang-discipline sa mo ta washing machine. Ay, di yung pakibiyangan day ta. Tama nga no madadaal no irwar ko, tatang. Ay, naikan. Adamo washing machine na ginatang yaw. Ang apay nga aparigatan mo nila kay mong aggelgel. Di bali tawan mo't daduma nga aramidan na, tatang. Nasaysaya at paikit di at tapno makatipid tayo. Ha? Ay, nawaw. Nadadaal samot ng ti washing machine aginatang yaw, Mari Mayta. Ay, saan pa'y, Mare? Kinapudno na. Saan pa'y nabunyagan, Mare? Anya? Apay mo't sa ludsud mo, Mare? No saan gayam nadadaal ti washing machine nyo? Apay nga rod analabsak ni Pari Gabriel amang igalgalgal iti murong nyo iti kalman, Maray. Tapno makatipid kami, No kasta. Pang-display lagayam, dagiti appliances agat gatangan nyo, Mari Mayta. Ay, saan mo't, Mare? Kaslakas jayan, Diyak kayat nga irwar, aglalo pa'y kat kabarbaraw. Amangan kit din umadadaal. Unangam kaasimot nila kay mo amang igalgalgal kadagiti murong nyo. Ay kat anusan na nangasawa pa'y laang nga raw, no ultimo aggalgal iti murang may kat di na maaramid. Sa dino ti ayan ni Gabriel, tatang? Ay, kay napan nagpastor Naibos maggaya man ti kayo, tatang. Awanan ti pagsungrod. Ada makagagatang yung nga electric stove. Anya? Ay, saan ang mabalin ang mausar day jay, tatang? Di mo ibaga pang display manay. Amangan no madadaal no irwar ko. Ay, unay kan anak kaw. Ay, basta. Di yu kutkut yun day jay nga stove, tatang. Ibaon kunto ni Gabriel ang mapan mangayong. Awanan ti pagsungrod tayo. Awan man lati kuna na ang mapan mangayong. Kinubisi mo't di man jay kaw. Aha, nagadulakat nga arti day dya at taon, tatang. Nasaysayat mo't lang no kayo ti usaran tayo.
At least, makatipid tayo pa'y. Ay, no kasta mo ila ka panunutam. Apay pa'y lagi matang kayo nga iti electric stove. Apay pay lang nga masapol ang mga ayuak bakit? Adamot ginatang tanga electric stove. Isun ati mausar. Ay, saan pa yung mabalin ang mausar dayjay lakay? Dumaan tukid di adagos, no kwa? Anya? Ay, nawaw. Ada ka di reklamaw? Di ka mauawatan. Iduldulin mo dagiti appliances agat gatangan ta. Di kan agreklamaw si ka Gabriel. Bye-bye ampay lang ang may display ti kusina ah. Diyak ka mukhang ka. Ay na, bumangon ka kididitan, tamapan ka mga ayo kunak. Awan ti mausar a pagluto. Nakarkaro ang madadael no iduldulin mo. Uno idis-displim laeng. Awan ang ti ado asao. Aramidem latan ti bagbagak. Si kamat gayam ti lumabas iti paraangan me, pare Gabriel. Nagadumot ta kayo a binagkat mo. Ay, maray. Nas ka ng mga ayuak tanay. Awan pagsungrod may. Adamot ginatang ni Mari may tang electric stove, pare. Adaangam di namit kaya tapausar. Anya? Adala iji kusina ah. Di mo mausar. Anusan mi kano ti agaramat iti kayaw. Ay na, anya nga rod ti serbi na agim matang iti appliances. No iduldulin na laang matgayam. Ay, jak man na mo iti asawak, mare. Koleksyon na siguro ah. Ay, awan ah. No iduldulin na akanayon, amangan no madadaal to. Unay kamatan Gabriel. Nakabaybayag kamat nga agluto. Anyat orasan. Mabisinak pa yan. Gagangay na, bakit? Nabasa nga rod ti kayo a pinagsungrod ko. Pinilim ko mga minti na magaan ah. Na, kasano ko ma? No matutudo ita. No kung naktumot nga usaran tayon ti stove a ginatang mo, di mo magkayat. Tama nga no madadaol pa ikit day. Sapay nakangin-ngina day jay. No kasta nga rod, anusam ti aguray. Ay, talaga mabayag ang maluto ti sidaen no kastoy laang akayo ti mausar. Ay, nagado apamuspusan lakay. Ay, nawaw. Agpudno ka man, bakit? Kaya-kaya't mun samot ang makitkita na kang agrigrigat. No nga, ti electric stove ti paglutuan tayo. Nalpas ko man ah. Ay, niya kalakit din aya. Saan nga umanay day ta apakabanugam lakay? Si kakit di man. Mutuin ati lutlutom asidain Gabriel. Saan pa naluto, tatang? Mutuin kidin tabunyagan tayo ti electric stove a ginatang yaw. Ha? Ay, amangan no agungot ni Maita. Saan mo nga minapang display dagitaw eh. Amangan no agungot ni Maita. No maamuan na nga erwaryo ti electric stove nga iduldulin na. Ay awanan ti ado asaw. Dito electric stove latan ti paglutuan ta na BB8. Kaya entap no saan kan nga kauguging. Kita man talangam. Kauguging kanday. Mabuti nga ron, tatang. Amuyo nga ti style ti anak nyo no makaungit. Ay, sakti makisarita iti anak ka. Sana pang display tagita nga appliances. Alala. Muto yan. Dito itan nga ilutaw. Ay, nawaw. Umay ka pa'y man dito'y Gabriel? Apay bakit? Sila na pulot ti ulong. Asino tinang ibagakan ka nga irwar mo daytoy nga stove, ah? Saan ka di nga imbilin ko kan ka nga anusam ti agluto iti kayaw? Ni tatang tinangirwar. Mabisbisin nga min itayan ta nabayag ang maluto ti masida. Ay no, makitam day tanay. Kaman-mantika pa yan. Kano pinunasak mo Idulin ko dayto yan. Di yumanan ko na nga irwaryo, ah? Ado mati kayaw. Isulaang ti paglutuan tayo. Nay, apay ngay duldulin mo day ta estaw pag ginatang yaw anak ka. Ay nawaw. Taado mati kayo. Isupay lang ti usaran tayo, tatang. Pang display la day ka. Ay. Di kay lata ko man gimagatang no di yung mausaring. Mausar to. Ngamsaan pa'y nga ita, tatang. Kanaw?
Apay aya nagadwa sa ludsod yo. Ay, nakakaasin nila kay mga aglablaba ken aglutlutaw. Nalakalaang matdagita, tatang. Padasam tapno amam. Sa nagaputagul uli magtiasawam kakasta ka. Talaga kit di anak arti day ja Gabriel, tatang. Di yung gaya mo usaran. Gimatang kay pailaan. Ha? Isupay pasal-sali dita. Nangag ko abugbog kawam nila kay mo idikalman, Mare Mayta. Kasanumat nga min, Mare. Inruar na kit din, ti iduldulin ko nga electric stove. Ay nawaw, anya ko matidangkas na ngay, Mare. Adupay mo ti kayo, Mare. Mabalin nga isupay lang ti paglutuan nila kay ko. Ngam saan mat? Tati sadot na, ti pakpakat na. Narigat mat nga min piman, ti agaramat iti kayo ita apanawan, Mare. Aglalo pa'y kat matutudo. Anya narigat mo't asasawom si ka, Mare Norma. Ay na, maurasan amaluto ti mailuto, no kayo ti mausar, Mare. Mabalin mo't kami napilyin na tayo na magaan, Mare. No usarin nyo kumatiginatang yung appliances. Dakkel ko man akatulungan day ta, Mare. Saan mo't apang display ti appliances, Mare? Sikapay man ti aglaba, Gabre. Anya? Nabanugak nga men, diyak ka ba ulan ti aggulgul. Man ano ayan usaran tayo di washing machine aginatang ta, bakit? Awan mati ibagamat no di washing machine. Washing machine kala kanayo na. Manun abulan tinapalaba sipod ginatang ta. Hindi pa'y naus-usar aging gaita. Dagulit ka mat, Gabriel. Awan madadaal to day ta adagos no kastalaang. Ay, mabambanuga mga glablaban. Nang runa pa'y no agtrabaho ak iji garden. Ay na, nalalaka ko mataglaban no ada washing machine nga usaran. Agreklamo ka? Uray siyak mabambanugak mat. Agungot ka man ako na akong. Ay na, Gabriel. No di mo kaya taggulgal bayam dita. Makapasuron ti kasta pa nagsasao. Kakaasima din nga glablaban ni Gabriel, anak kao. Bayan niyo, tatang. Hoy, di ka lamasya ni ti asawam. Ay nawa. Anya lang mataggulgul, tatang. May bagam ti kasta, tasaan asikat ti aglablaba. Hey, Jack, ammo no apay nga apektado kayo launay, tatang. Wala, tasaanan anasaya at yararamidem. Tila kayat mo ti matungtong pal. Kas ita, adami washing machine. Ngem, anusan pala nila kay mo taggilgilgal. Ay na, tatang, pangaasiyo, Ha, kay nusama nga minapang display na kita nga appliances kay. Hagsardeng kayon, tatang. Di yu pagbasuraan, tuy lapayag ko. Ay nawaw, nagadun nga ipos. Nagpalayan damat tuy washing machine, tatang. Kano nakakarton mo ilatan. Nay, nagado pa yung titlog ta. Kasano ko iduldulin mo nga main. Ay natulungan dakman amang bagkat tadalusan tayo, tatang. Hey, kasano asaan na pagbalayan ti ipes. Kaya nay, iduldulin mo mate. Kasla mo pang display ti salas kang kusina. Wanan, tatang. Basol kon. Kita ang payan, nagitidad do mga appliances nga indulin mo. Amangan ka no nadadail dan. Nay, inrory mo, dagiti appliances ba kahit? Wan tanasken ang madalusanan lakay. Ay, nawaw. Naglati pa yun ti daduma. Nagbalayan mat ti ipos. Kuna mutking ka, irwar mo, tausaran tayo. Masayangan ak nga rod lakay. Na, tapay masayangan ka, usaran tayo nga ron. Nalaklaka ti trabaho dito'y balay, no aramatan tayo dagita nga appliances. Nala, tulungan ak nga rod namang punas ka dagitoy Sa dino ti papanam, Gabriel? Naibusan ti kayo. Awan pagsungrod. Saan ang masapul ang mga ayaw kalakay? Usaran tayo ti electric stove. Ay, nawaw. Sigurado ka? Wan, usaran tayo kit di, tani. Aglati mat gayam no may duldulin. Ay, alaman nga ron.
Tapno di tayo marigatan nga aglutaw. No, kasta ang matutudo. Uray ti washing machine. Inruar ko matlangan lakay. Isun ti usaran tayong aglaba. Tapno saan ka matlang amabannog amangigilgil kadagiti mureng tayo. Ay, nasaya ata. Nalakan ti aglaban ko, bakit? Pasensya kan alakay. Pasensya ka, no itala nga inruar ko. Pinarigat ka pa ikit di. Awan mo't di ti sakit tinakam ko, bakit? Ti kanyak lang. No, ada appliance sa magatang. Usaran. Saan nga i-display? Puno anya di ka? Ay, nawaw! No adda barong appliances, usaran. Tapno ti trabaho ket mapalagaan. Saan ket nga idulin ta amangan no madadael. Sayang met. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.